kan thi hun tur thlap sia hi kan mang lawang he mi chia hi chuan a sia kumsang kha chakwa som kwa pariat February ni thum tlailam da ruk le minute somli panga ani minun na ala a tuna chuan Texas hian phuba ala don ani lethal injection mangin a chanchin hian rampum ashoka tun thlenga mi soyalani ama chu Carla Faye Tucker ani. The sunburst flowers calling on one day is overdue, but I call like Houston, Texas ani a party na sa mai rui hlole sex tenen kumsom ni pathum lekani a Carla hi thunun theyani lo boina anga ma langsar takin alanglo thei to lo bok mi zongin engang mi nge ani an sia kumso pani lekani atangin drugs atitana rui lutukina oma dana bo chengun leboka anun dan thalo tak chuan ama po ngongin a han thin che mai boka tu emoron swal thu thei reng che anti angkha ni mai mi pale mi chha po soilo judora de hian a in swal thei ma me chakhir le lul takani homicide detective Jesse Mozier po hian he mi chia lano pangte kut rambok si mahun englo ve tak Carla hi ala sharenga asoidan chuan Carla hian tan in lo chukal na tura nei lo tan ina tur ani top mai alo ti hialani hetiang kong la ka veng him tur mi pakhat hian he kong hi azo tir miau sialom anu le pa te hi anin then ma le a anu hi drugs addict le no chi zuar ani a anu hi chuan na ania secretary ani no pangte Carla tan chuan tiam chin ramri a omlo zirtir tu te phei chuan ti ngai na an she to lawa anu na chen topa nasataka party thina ni boka he anun dan zom tur hian Carla hi shwai zel le ngal lekhabuziak tu Linda Storm hi Carla thian thatak nita ani a Linda hian Carla khan kumriat lekani atang to marijuana azuk to thu asoya tichuan kumsom pahnia heroin a khoi tan thu asoibok Carla chuan rui thei thil chu a chil ta hlea ma se a ruina tur tho chu angai kumsom pali lekani chuan a ruina tur a tho chu atanangai ta engtin nge a tho angle a inzuar anu ang che khan anu amingai san nung chu aron zui zelani anu po hian anun dan kha azirtir ve shimani a man or a woman. FBI profiler Candice DeLong chuan no pangkumriat kumkwa velan ni laya anu kai shwaya rui thei thil ti tan hi thil thleng thei po ani do nami inzor te thlenga anu in no pangalo mel sha tir kha chuno pang chuan nuna hian dam kho chuak turin chan sanei karing lo anei lawang alo ti topani Carla rilru chu drugs le swal na chuan halwa khatarenga engtiklai po a puak chuak theiani voi khat chu Carla thianu shoni mai chu alo hliam na samaya Carla nan zo chiang chu abialpa Jerry a khoina alo ni a Carla chu lung oi lo khop mai what the hell happened to your face? shoni hian Carla hi engkim alo shil thina abialpa hian a khoi thin thu pu alo shil vek to ani baka shoni bialpa Jeridin hi mimal takin Carla hian a shia ta lo ni boka anin car po alo thawak bik lo ani Jerry hian Carla le anu thalak hi alo chep che to a Carla lung oi lo chuan Jerry hi ko ta lo thak to nge a adar thalang chu chia in ami ta lo hliam to ani tuna chuan avoi ni na tan Jeridin chu Carla huat le bitum ani le ta Carla hian mi pa inti boy pui lo nga to a hepa Jeridin phei hi chu ami huat ber polani le ngal Carla hian phuba adu ani abialpa Denny Garrett chu asoma Jerry chu vakhoi lea aphu tok mu tir nge antumani antum chu Jerry chu mai chan nge yawa beya abai kalak sakania ma se antum chu akal swal na sakhop mai
Jerry na laga phubalak dan turan plan felvek to a nithum lion party nuwa chuan Carlai thian te chu an chat thladeu veka Carlai le abialpa Denny te ero an lahar thakop mai an rui viau le ngala phubalak chu an tumta heti lai hian Carlai taksa hian rui thei thil chi sang sang a oma methamphetamine te po telin drugs chi sang sang in pol a omani henglam doi te hian ani turbak ani tir le ngal Anmi beitum Jerry din chuan achunga thil thleng tur chu alo shi hau lo ama in Carlai nen boina an lo nei to a tuna an boina hi chu atop na tur ani to an lutta Jerry khan Carlai mela mukhan boina atok don ti ain shenge yang Carlai bialpa Denny Garrett chuan tubawin a chupota ni khwa shemang to lo abai kruk sak turin an kala tuna chuan Carlai chuan tha atum to tlat Siam shairap thak takin asat tavak vaka ataksa a drugs tam tak na thole Jerry a huat lutuk na insom khom na tho ani Jerry a hian na takatwara aru atliak chewa athisen za machat boka Jerry a hi voisom thum panga vel siam shelian lo tak sheipuya sa ani Carlai chuan adu tok don ta ma se thil pakhat ron thleng le tatlat mai thil che a ron oma puan hnoya chuan lo bi ruwa Carlai te hian an lo humia lo bokani an zuwa an kalbo va ta lo be se ani mai thei Deborah Thornton hi Jerry bula alo riaka aria zan berker hi ava fu lo em mei chewan duai amun le ahun fu lo takalo omani awan duai tarenga engkim lo hretu ani awangin ngoi ti rangai Deborah chu anun na zuwa nge ni na awa atop lama chuan anti lumwat theinan angen to zok Deborah chuan khonga in min that ro zawat ro atita a Carlai bialpa chuan athi ma chu asat ta ani a oma chuan sheipui chu tang rengin an hu chhia ta a twal tha na rap thak takani Homicide Detective Jesse Mosier po in hunrei tak Homicide Detective lo ni to te hian makkanti a anun ron thak kan ti hle ani alo ti hiala he case thin thong takhi atitu zon cho ero a harmia lo achan chu Carlai kha na thil ti kha achuang tlatani ti theya in ti hle boka athian te zinga po me chedil ti thei takani zialan tir ngot chu atumani Houston bikers te chuan police ne na Carlai chu an peta a Carlai hian in thir mel apumia lawa ati ani le ni lawan zo te chuan otreng tak chapau takin te reng mai ti in a chang ani abial pa nen chuan first degree murder convict ani a death row an umta chuan an execute ma anti hlum ma death row lai hian alom Carlai nun chu a in thak tak Bible a chiara athu chuan an he em awangin ama saberatan ati swal a in pom thiam ta thon thu a mi tu emo thima enga kalta ang mayani Homicide Detective Jesse Mosier po in he a in le dan hi in le dan dik takani in kasya Christian mi thatakani ta in kasya atia ama khan engemo taka omani a mel hlimin mu anwam ema kholai mi miswal takha minun nem mu nuam taka chuak ta ani atia Linda Storm Carlai kom ngei tak em po hian mi zong in an ngai na em ani officer ama kom tu le midang reng te pon Carlai an kom nuwa an nu na dang lam tak thu an soi veka ke ngei po hian Carlai ka hria ta tang hian kanu na dang lam to ti ka soi theiani atia kumsom palilai de drowa nuwa chuan Texas State chuan anti tur anti don ta chiu hlum turani athi ma khan Carlai khan kathi na hian ke mingai dam theilo tu te chu ngai dam na thin lung pe se he thil atang hian film se kadu kathil ti wanga andam chunga antur kadu lo alo ti ani walk arm in arm with you, Jesus. Save my sins. Forgive me my sins, Jesus. It doesn't work that way. And so we talked about that last night, Jesus on February. You don't choose it, but it happens that you're with Jesus on
I want to say thank you for just, I love you first. I love you guys. Your prayers that you lifted up all the time, that undergirded me through this is part of what God used to keep my joy level just skyrocketing. And it couldn't have been done without the prayers. It couldn't have been done without that kind of support. Slowly kissing